Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi niekirite kirore budget ya mahuthiro ma mbeca cia kaunti ya Kiambu iria ikumwitikiria kuhuthira ciringi bilioni 23.5 mwaka-ini wa kigina wa 2024 2025. The Speaker has said that we are the first government to have our budget passed this year. So let that be one of the highlights. Mahuthiro-ini maya ma mbeca ciringi milioni 600 ni cihitukitio iri cia ukuria wa wodi, kuria wodi ikugairwo milioni 10 kuringana na watho uria wirigite kuhitukio ni ma MCA bunge-ini ya Kiambu. Kaunti ya Kiambu itanyite kurogota ciringi bilioni 7 iri magoti maria yunganagia na icio ingi ni iria ikugairwo ni thirikari nene. Njeti ikuite muigana wa 23.5 billion na he mbeca icio ni iria tukurogota ni 7.9 billion. Kinyukitie wega ni turorete in the right direction na budget iria twahitukia ona ikorwo ni twahitukia ina own source revenue ya bilioni 7 twina mwihoko ati mbeca icio ni kuriaraizika. Ruhonge rwa ugima wa mwiri ni ruo rugairwo kigina kiria kinene makiria rukiheo bilioni 7.7 mbeca ici igitanywo gwaka mathibitari matura-ini na uguri wa dawa na kio githomo gikigairwo ciringi bilioni 2.3 niguo kurikiriria gwakwo kwa irathi cia nathari na kuhe aruto wa nathari ucuru na itumbi na iria. Guku waki wa barabara ukigairwo ciringi bilioni 2.4 niguo kuhotithia gwakwo kwa mabarabara matura-ini na gwikirwo kwa matawa. Na ruo ruhonge rwa urimi rukigairwo bilioni 1.2 niguo kuhota kugurira arimi bataraitha na mbegu njega cia kuhanda niguo kugacirithia urimi. Na tukuga budget ni yo mbeca iria nyingi tuguheana ni iria ciguthii kwi mathibitari, githomo na urimi. Kuringana na Wamatangi, kuhitukio kwa budget ino ni ma MCA ya Kiambu ni kionereria kiega kia ati wira ni uguthii na mbere kurutika kaunti-ini ino. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.